Ćao, pozdravlja vas Đubre i nalazimo se u jednoj igri koja se zove Geometry Dash. Ovo će biti svojevrsni test mojih refleksa i strpljivosti. Za početak da mi izaberemo karakter, imamo vrlo veliki izbor karaktera, odnosno 4. Kao što vidite, grafika će biti bajna, ali to nije toliko važno, pošto će biti važno strpljenje koje ja uopće nemam, i testirat ćemo reflekse. Sad možemo birati koji ćemo igrati mod. Igrat ću na normal mod. Imamo nekakav practice, pošto nam vježba ne treba, igrat ćemo samo sa strelicama, da pravimo ovaj stereo madness se zove. Znači igramo sa strelicama, cilj je jedini da preskačemo sve prepreke. Kontrole su jednostavne, da ne mogu biti jednostavnije. Uspio sam. I želim se istestirati koliko će mi... koliko mi neće raditi refleksi. I za početak zaboravio sam intro napraviti. Evo tu nam broj igra koliko ima pokušaja. Također ovo se radi o jednoj maloj indie igri, ali vrlo je zanimljiva zbog svih tih boja što mene totalno me zbunjuje. Ništa, da se ja sad skroz ću se skoncentrirati, ali ne. Nevjerojatno izgleda puno lakše nego što je. Treba stvarno u milisekundu pogoditi, recimo kod ovih stupova koje prelazimo. I plus me zbunjuje to rotiranje. Oho. Ne. Evo rekord, new best. Evo 8. pokušaj, vidi. Stvarno dosta brzo ide. Sad ćemo vidjeti jer ću uspjeti ovo sad ponoviti. Sad sam malo dobio osjećaj. Muzika isto, stvarno malo djeluje igra old school po tim bojama i glazba. Ne. Kako je teško pogoditi ovu zadnju prepreku. Bilo bi super kad se on ne bi rotirao, pošto se meni počne isto u glavi vrtit. Dobro. Ne. Kako djeluje nekako sklizavo, ko da nemam grip nemam. Ne, 12. već pokušaj. A jedva da se moj prvi dio prešao. Sad ne znam je li ima lakših levela, kasnije ću probati neki drugi level izabrati. Ne, poludit ću. Dobre, neću se živcirat. Biću opušten, koliko mogu u ovakvim igrama. Užas. 14. pokušaj, moram zapravo bolji timing koristiti. Podsjeća me na jednu igru, više se ne mogu sjetiti kako se zvala, vrlo sličan je princip, ali ovo dosta brže djeluje. Da, doslovno milisekundu trebamo prije skočiti. Da. Ja, ove boje mi ne pomažu ni malo. Ne, skliznio. Da ja vidim, jel ima nekakav... Evo imamo practice mod. Da vidim sad, da se ja vratim na opcije, da vidim nekak drugi level, back on track. To je vjerojatno, evo ima 2 zvijezdice, vjerojatno će možda čak i biti teže. Aha, sad imamo nekakve odskočne daske. Ne pomaže mi, nije odskočna daska. Da. Jao, 9%, aha, znači imamo postotak koliko smo prešli levela. 9%, a to nije ništa. 5. pokušaj. Popravit ću se. Da. Šta je ovo, znači ovdje, aha, tu vjerojatno ne trebam koristiti skok. Samo se trebam provući, kako mi se čini. Ne, pa stisnio sam, kako me nije sad prebacio. Ne. Probat ću se fokusirati na ovu glazbu, koja totalno opušta. Ajde. Rekord. Ne. Šta sam sad trebao? Vjerojatno sam trebao držati strelicu prema dole. Ovo počinje lagano frustrirati. Ne. Kako mi sklizne. Šta? Ovo, 11. pokušaj. To. Ali, da, vjerovatno sam trebao preskočiti. Kako mi mozak ne radi, ovo je strašno. Ne, 13. pokušaj. Ja se isto zapitam zašto neke igre uopće pokušavam igrat, koje mi ni malo ne idu. Da,
Ovo je sad bilo blizu. Ništa, sad ću se natjerati da probam ponovo doći do tamo. Aha, dobijam polako osjećaj, ali ne, nisam dobio osjećaj. To mi se učinilo. Ajde. Ne, gdje da probam još nekakvi drugi level, ovo je užasno. Sad ne znam jel moram preći, ne moram preći. Polar Jace, znači 3. zvijezdica. Sad ne znam, practice mode. Ništa, ićemo ući na level da vidim o čemu se tu radi. Evo sad tu imamo rekord. O čemu se radi? Click wheel touching range. Da trebamo točno pogoditi na odskok. Ovo postaje zanimljivo. Ne, sad sam trebao na špic, trebao sam vjerovatno dolje ići. Da. I, ne, ovo treba tako dobro sad pogoditi. Ovo su već precizne stvari. Ne, kako mi odskliže. Dobit ću epilepsiju pod ovim bojama. Ajde sad uspijem to. Da. Ne, treba se spustiti, kako treba biti brzo ono. Ali nevjerovatno, imam dobar osjećaj da se želim potruditi oko ove igre. Ne znam o čemu se radi, ali djeluje privlačno. Ajde, ne, kako treba milisekunda. Da vidimo sad sljedeći level. Ja pravilno tražim jedan prelagan level u kojem ću se osjećati posebno, gdje ćemo moći preći bez problema, ali izgleda ovo nije taka igra. New best. Ne. Ovo je prebrzo. Da. Ne, ovdje se treba sad ranije skočit, ali ne ovoliko rano. Ajde još jednom. Ne. Previše mi se zareda tih skokova, da. Kako je ovo zapravo opipljivo. Kontrole su nevjerovatno responsivne. Čim pipnete odmah on skače, a zeznem neće to rotiranje. Da. Ne, sad sam na ove šiljke naskočio. Sve bolje muzika u igri, sviđa mi se. Ne, kako brzo ove špice. Ovi bočni su mi najgori. Što su zapravo ispipčeni, evo ko ovaj. 13 pokušaj, ajde, možeš ti to. Ne mogu. Da, ovdje je moja greška što se trebam spustiti, ne trebam naprijed skok. Ali to je jako teško sad izvedivo. Ajde. Sad sam bolje, na kraju ću početi zapinjati na ovom prvom. Da, evo. Čim pređem taj dio, ja napravim taj glavni skok koji ne trebam. Što bi se reklo, potez više. To je to. Ali naravno da zakačim na ovaj sljedeći špic. Da, to. New best, 23. pokušaj, mislim da ću sada tu stati, pošto mislim da smo vidjeli da su mi refleksi jača strana, ali u svakom slučaju možete si malo provjeriti igru ako hoćete isprobati reflekse, čisto sam htio malo vidjeti kako mi rade prsti, očito ne najbolje, pošto sam u zadnje vrijeme najviše visio na vožama kao što ste vidjeli na kanalu, ali i nekakvim pucačinama i MMO igrama. Tako da mi je ovo totalna novost, ali mogu reći da je dosta zabavno, samo treba dosta koncentracije, pošto tipke su jako osjetljive i dosta zbunjuje ta rotacija. Čim skočite on se rotira i imate feeling onako nekako ko da vam bježe. Evo, meni je bilo zabavno, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem videu.